Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. If I na oia, if I na oia, yema walunga ole fa na ia via oia tangata uma fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fa neina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu luna lofa matau atu luna lofa abatu ia levi inga ya Yesu matau atu luna lofa sili sili. Swafa paia Ivia Netua Ai loa ngana Ia lo na sua fa paia Swafa paia. Yo tama. Mātou te vi ia oe, mātou te vi ia oe, whaamanuina lo suafa pa ia wa o Iova, o lea tua au, o lea tua manu malo, le ise isi sili atu, le ifo ise isi e lata lata, le lata lata fo ile angasala ia te oe, e a mi o tonu oe e whaavavau, o oe o le whaamasino tonu e pa ia oe ta maa e anga le lei oe, sili sili e se lava la u fio mātou te avatu lo vi inga de nei a susata maa wha atasi ma lau whanau so se whata whaitaulanga ma so se maota ma se lawa o wha peona maa futa mai lungo de nei pulo kalame de nei tae au ta ina nei a urita ma o te mātou te avatu le vi inga o le wha awhetai ma le wha anetanga ia te o ia vi ia oe ta maa e wha avavau wha afoi lo vi inga o mea umole a mātou whaia ma mātou tata nom wha asoi lo upu lau wha uunga ta maa tala noa oe a o mātou wha longo wha afoi vi inga sua fo o Yesu Keriso o ole ma wala au tuai nei amene ma amene wha talo whaatu sa moa i le mafuta mai foi ia fia lava se mea o whapeona e mō mai ele avanoa tātou te mafuta i whaatalo whatu ia te o tau le swafa manu malo Yesu Keriso lo tātou a lii mo lo tātou whaola o kemenu luiva le nei ia mara tātou sauni ngā lotu nei foi tae au ia a whai foi ua e a whea nunga le lau pepa nei tātou te whai sauni ngā whata si vi ia le atua ia a whai foi mo se avanoa ia mo i tātou ia muni muni mai wato o tele nisi whatu a whai sauni ngā muni mai whaatalo whatu ia te o tau
Welcome to Kevin Life Ministry. Nei fo itai au tātou tatano le fiongo pa ia le. Tūs whātua te oe. E le mai maua so teimi pe sau nunga tātou tatano tus pa ia. Teimi umalawe te sau e nunga Kevin Life Ministry e te maua le upu mai le atua. And I really believe every time e whai plokalame o te Faatuatua e tala no ale atua. E oi, te leo teimi te whai atu i le atua. So se teimi o te nofo ai o te whai plokalame. I want you to speak to people. And by faith o tatonu o le tano atu le atua e te oe le tele o taimi. Tele o taimi lo tano to i le atua. Ia mare telefoni mea o watu i le atua ia te oe. Tupu ai lo tātou Faatuatua. Pe lava fo i ono o whai ai i le tele o tātou whaamahalosi au sata i tasi o tele lava o teimi o te whai ai a tātou offering ma tātou tithing. Mo tātou you should give by faith. O nei tai au, is this winga? O le a whailau tithing ma lau offering. O le a lava vaenga te vai nei. A iei se vaenga o le a tau se teimi no utu e taranoa le whaalau i tele. Ai o au. O au e whailau lau paana ma se tasi o au uso ia ke riso i totono Intia. O le uso le ia ke riso. O Vincent Papu lona suafa. O le whaife au. E alu e tala, i le tala le lei no fo i e no tutua oi a tripod areas fo i e. O turo o mea fo i e le ho o i e le tala le lei. E alu isi uso lea. So e a e maunga e like days. Days e alu isi kamale alu e a fo i. Tu se atu na moe la i e le vao i a fato a wha waula na alu tala i e su ke riso. O le manga luenga la o ina la a vela typing ia po ina le te face full po ina le te fe so ani ai o te tango a vela o tupe ele lei tu so te tango fo a ila o tupe ile mea la te lo la o la ile nganga po la fa o la le nganga ele o vela o tupe ave tanuini maliu pe ave faini moni as fa na tu so le tupe le tango la sfuru ai e fa la u tele ile ma lo le atua le la tango ave la taulanga tango ave tango la ave lango isi uso le le la tango fa ali atu ia le video clip le e te mai mo mai ai au tele i fa le offering o le tae nei no o lo i se me o fa taru sanga me le uso ia te o mono tala no le ai pe no fa to te mi lava taru sanga mai ai we send some to support his ministry pe support le for you so le ai o tae au le nei o le lava se tu langa o se me o le atu ele tu ele lo to te fief so nei o me uma lava o mono fa mtala tu ala e moli le me o le alu na ia isa tupe tala everything but I'll show you the video it mai mo mai ai ile misiona no fa la o iteleina la I o le afoi ole utara no il mata upu le ole uso le marana misiona le mai mo mai video le Elo Yesu ya te oe Elo Yesu ya te oe Elo Yesu ya te oe so uma Elo Yesu ya te oe Elo Yesu ya te oe Elo Yesu ya te oe ya so uma if Sangata pa ia ole tupu ia faneneina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalo Matau atu lunalo
Ia, ole atanana e mai mo mai ana nei. Ia, ole atale na le misiona le uso le ia sungar whawhianga inga ia Pastor Vincent. Ole, o pene vai atu tu spa ia to Luku, is that right? To Luku language. O tu spa ia ma le mea umana, o le tele nao mea na fisoasoani i ma sfuruai ma tūlanga na malafo iai o lo iai fo ila le sound system na te vai atunga na te vai fonga iai. O le sound system na sa whaatau atu fo i nei. Le system tu so stama le e alu inu ia e le mafai ona e la tu faari la io le ata the passion of Christ na tau mafai la ia faari le ata ai fe so o ta i tala noa i tangata i fa mala malama ke riso o le tele io anganga le manu malo si uso le pa o fa fita uri le taimi le nei o mo meo vai tau mafa o lo mana o mia ni me fa mama ai le vai e afu tangata nei imagining yourself na telo taimi ai lo McDonald te lo le McDonald tasi Nei, ai oi le tasila umio. Ai vai aso a toa ai ele ainga. Pe ile so swani na. Tu sala le like pe no fai atu. Ele o tatu tele o talai. Alai walu tatu tupe e so swani talai tala le o lala te lu ile le. O lau tupe la ona a tele ni nganga i ma lo ile misiona le fo uso. O lai te so swani ai e mo lo reward. La ta no tu spaia ne la ula tu nei vali tu nei o le mea fo na ia te au o no te mana o tele so o loa ile langi fo mai o le mea ilo loto ilo le o le mea ile o le mea na ilo loto a fai te tolo ai o le langi o le mea fai o le langi i o le te no e te lu fo ila ile mea te lo mo ilo tau ile langi o tau no alfa upu for tu spa ia le fa matala Paulo o lo o tu fa ato to ya te o my God will supply all of your needs na mafua na fai le foi upu na Paulo ona o lunga atu foi mai ona sa fo ile au Filipi ya Paulo o alu Paulo e tala ile tala lei o lala e alu Paulo e tala ile tala lei ile ni tu pe mau a Paulo ai ona o Filipi e fe so ani nga luenga Paulo lai fai foi mai lo Paulo o lo atua e fa ato ya te to he will supply all of your needs he will give back to you for my lord tala fa ta auto for my o le o fo wa ile mativa e ta wia o ye Jehova amen ole aso la nei sa o fai si uso no lo ye se mena fa ta sanga me si uso ya tau sa ta sanga mai te au ile tulanga le pa o te mana o tu watu fo i mo tatou e tatou tilo ya o le message le si uso fo ina au mai o lo yeni me o lo mana o mi so tonu o lana misiona e tama fai fanga i ni so tangata fitu ta la ta mai titi o le lisi le se taimi fitu ta la America ya o mo me o le fo o tangata mo fai fe au tu so misiona si uso le e umana alu fa ola ina le no pe e maunga e pero fa te o isi taimi o le alu na ile situ e vai yaso a do savali e la tu mo e fo ile le ino tam fai so po ia maunga ona le o sta vale ai o le life so soani fa ta wo me ai o le si me e so soani o la na telefoni e so tai mai ai fo tai o me uma lava me fona le fa ta wo mo me e alu fo ila ma ave tupe manai me ai mo tangata ia na te vai to yata na nalu o ni sina o me ai o lo so soani e ave fa fanga ina ia fo ni tangata ia o lo tau mawhai, wa whau fo ila to tonu triple errors here. Lai tau mawhai to tonu o vaa fo i o maunga. E wha atua e se whale saa o le alai mate tau mawhai ma si mātou ainga. E fiso soani o ani me mo o malima. E fiso soani tau mawhai e whaule. Se whale saa fo i lele inai o a enai tangata i e mafutai. Wa whai fo ila le whai fe au to tonu o nuuna. E tau mawhai fo i lele e whawhanga lafu maa moe nei tangata nei. Tu sala, ia au ia, i lo uno ta inga, o la utupe, o la e alu lai le mele lei. O lai alu ele o ave tanua i se maliu, pe ave fai e sas whanau, pe whaakau es ka avara le whai au, le o lai ave tā la il tala lei. Amen. So, you know, for me tala ngā ruenga o lo Faatuatua au no mau ngā ruenga e mate. E te whai mai te alofa e ka alo whai ngai ka ngaka. Ai reise tupe ave langolango ai, o le ala le winga, for me e mate Faatuatua na, for me le na upu. O le apalaisa o ngā nā whai upu na, faith without works is dead. You say you love, we say we love them, e tātou te leo for what? O tasi lau tū langa na, saf so tai mele au na lea tu i te au fo i lele.
o tolu se lau tangata o lo mana o mieni mea ai matulanga lava ia o lo fia soani mai la o yo lo o mana o mi se soani o le ma so ta inga le na ia matulanga ia ona o se tasi o vaenga o lo pana ia la o ministry o Kevin Life Ministry o lo te pana na isi tangata ia te soani o le ale me mafai o ia o limo no intia ia le mo me mo tonu New Zealand o New Zealand ia Amerika menga ngai ia ka koe kasile la inga sfur kala ai la inga a ko ai kongo inki kasile inga ai a ko vai so ato natu pe te lo fa tu la pula o ia ai just so ko fo yo o tafa nei aso au te fia fa malo si me fion pa ia la tua ona la o tu langa le ai fia fo ai le la uma va tu le account te fia fo ai to tono tu pe uma maua o le alu I soani le vaenga lea mo I la tau fo la afsia soani mai au mai lau emaili ma tulanga uma wa el masa salonga mai vakfungi ai et kamale o Kevin mele nei pero fat sa ya auto o mo fai kaur kala ya anania ma sa fai Iyo, ele promisi le tua menga fai. Ai afu, ka ofi ai wo mala o fai kaur kala nga ko ke polo tele face mea ina li tuna ne o le tu langa lea. Ats fita no tuai e mai ila fui ila reference because o te mana oi wa emotional respond mas you so lea ia mavatu for the reply fa malusi ai oi ile me o lai alu ia ila tupe pe se furu ta la whatever o fatu te oi o lai te lulu ile le fa mai le tala lea o ile tala no le measure of faith o te mana o te fa malusi te oi fa mai a wa le lo fatu no o tu ina mai ya te au o te fai atu ya te o tou a wale fa asili le manatu o se tasi le mea ua tatau ona manatu ai a ia mamale manatu ia tusa ma le tofinga o le fa atu o tua ua ta itasi matofu ai mai le atua ua fa apei o I tu tino e tele I le tino e tasi ai le tasi se faiva I tu tino uma e fa apei I tātou nei le to atele ua tino e tasi a keriso ma ua feanga ia I tu tino o loo ese fo ia tātou mea e tu faina mai I le alofa tu noa ua fo ina mai ia te I tātou po o le perofeta e whaatawina ma le tofi o le faatuatua po o le ti a kono ia whaia le whaiva o le ti a kono po o le ao ia ao atuia po o le apoapoai ia apoapoai atu ia apoapoai o ia o le fōwai mea ia whaia ma le mata mau o le pule ia whaia ma le whilinga o le whai mea alofa ia whaia ma le loto fia. A whai ele o a tonu ele o se ti a kono, ele o se perofeta, a naila vea o le vaenga muli ana, o le tangata whai mea alofa. E te fōwai fomela ia a whai sau mea alofa, fōwai ma le loto fia. Amen. Fo mai te whaia mo loto fia. Fo ai po le lava le mea. Se fulu sene po le ase mea te fo ai. Ile tonu o le afo nga luenga le o auto fo ai lava. Pe fia lava me o fo ia te ule fo tu ula uia ta lai tonu ia po sa fo ai. E ave fi soani e fanga ina tangata nei. O le it's been years. O tele tau sanga o mato fai paanga pea. Sa fa tau mo meo o isi o ma fo ai na fa tau mo meo tu spa ia. O isi sa fa mo le meo le fa tau system fa fa mama fo io fanu vai me fa mama ile vai wai pat palale vai intia tulanga umalavana let's so for me that's a good ground o se ele let's to ese o la fa o la ina pay fo ona lulu o Filipi lulu ya Paulo fa pe na fo ila o le la tato lulu sia fo yuso ia pola lava se me tu ele tu ele loto ai fa ile ese me te lulu hey don't worry Lese mea la e fai tio I fo I pe we le stangata fo mai ai si mai mako kupe no don't worry lese mea la e fai tio ai fai we fia lulu hey man lulu o to mana tua fo tangata le sa o to mana tua fo le fai taleni le tatu te mo tono le ma tayo I think ma tayo e lua lima if I'm right ma tayo lua lima na tala no ai fo I tangata le sa ave ai ia foi ia taleni e lima taleni e lua ai le tangata na ave taleni e tasi na fai ai le tala matai I fai upule fa mai ono o fefe fa longo de tala matai na fai tangata tasi taleni ave le na taleni na tele I fai fa melo tala matai ona tali tu ai le o na li o fa pe atu ia te ia le au na le ngai ma le pai we ei lo o te sele I mea no o le lulu ina I saito o te fa poto fo I le mea no o le fa ta ape ina I mea
o lea e tatau ai pe ana e tuuina atu lau a rio e whaatau tupe po ua o sau ono o maua ai lea o lau mea malona taui. A tonu o nae e a fo ino le mea o nae yeile tupe na ta atia ina. A ona sau lea tua se asi mai o tupe na mai sa mai lea tua. O lea lau mea na e fai e. O le SMV inga po se mea lea tua e maua atu le tupe na ia te oe. Amen. Fai tau falei. Fo mai e te tauna e ave investi se mea ia saule atua e mau atu sona taui. A e tango e ave lau tupe la vea i se anganga. Saule atua mau atu le anganga na o nā lau a maua le taui. O lala i te invest. Amen. Fo mai lor tala Paulo. O lau o tau a fa o popo ya o tau ya o tau te unga tupe i le langi. A fo mai lai te deposit into your heavenly account. O la te whaianga luenga lalo nei, a lai tau wia ele atua ele langi. Amen. O lea lau te, whamanu ele atua ele tau langa, o lea lava se vaenga, o lea lau tu atua le account i lunga, whaatasi ei male, lau te playinga tunga le video lea, mo i la tau whakua tune in mai. Mo i la tau olo o fia maua, lea wanoa e te lulu ai, ia, i tonu i o le tupe umalava e maua a umana na failau foai a failau screenshots en mai malau emaili e umana tango le emaili atu i le tupe e fitu la aso le o tupe umasa within 7 days le lau tu o le fitu aso e foai mai tangata fo ile le waini foto a matamata mai ta foto a foai te le mana ola ave le tupe ai le fo aso ku pele sia so within 7 days o le aso nga fuala vai aso pe umata tau dinga ni foto ula foai le tupe matu ina atu le tato reporti mo ila to no foai o kele ku public nga tangata lava na foai se ni mai lau email o se ni na to se reporti matu langa umalava o le mea sa alu ye lau so so ani ma lau tupe fa manu ye le atu ila fo ni tai out tamata te talo ila fa nau e te fa ato to ya te ila mea wala to whaonga ina ono lau ngā ruenga. O ani mea le ala to fōwai me le loto fia. Fōwai me me le whaatua ta talo ia te oe ta mai e ta wia i la tau ta i se lau ta i ono se furu ta i tolu se furu e tusa ma le ele le lei. O le a whaapeo na whaonga ina ai a la tau tupe ta talo i lau o fio i lau fe soani ia te i la tau i e whaata mau a ina i la tau i e ta wia i la tau wana e whetalai o le ua fōwai i le ua mativa e te ta wia ta ma i e to i tau ia te i lātou e tusa molo lātou fōha i le nei tai au ono suafa o Yesu o wole ma wala au o tuai. Amene, ma amene. Mai tala tu spa ia aua te fōha i pe a whamai aua te whaise me siri atu nei rone mea nei lo roto. A whai e tā la nei lo roto, fōha i tā la o te pole. Lana nei a, o le mea nei tusa hai molo malosi. Au ki nganga luas fukala ele ya o te le akui le mele o le fai o le loan ai ave fai fo ai no for mai e mai ele atua mai he give the seed to the sower a fai ele va se seed don't sow nanga ele va se seed ya ki oi a fai nga va se seed sow le seed. Amen. Le se mea ndu foi ke fai se loan e kua ia le atua bo kele o loan ngo me no o le ale me o ya te oi tātou fōhai ma le loto fia. Whaamanuia le atua sa moi lau fōhai i le nei tai o toi mai mua mai li tū lea. Elofi Yesu ya te oe Elofi Yesu ya te oe Elofi Yesu ya te oe so Elofi Yesu ya te oe Elofi Yesu ya te oe Elofi Yesu ya te oe ya so Sangata pa ia ole tupu ia fane neina
suafapaia, suafapaia. Ia, sa mo le vaenga na o tu ina tu le ala vastu lango le a e fo ai. Ia e tu sa male le foi fa moe ia tum fai lava so ani fa fanga se nganga ia ma fanga foi se ofia ai ma tulanga uma so ani foi ni misiona ona o le ta lango foi le ona le tua ia wana i to e alu e fainga luenga wa le mena la i ona totongi ta tanga tala le fainga luenga ina ia wana i to alu to fainga luenga ia te lese te me fa alu tala ia Yesu. Amen. Tatu te lango la wa miana na la ino o mertala le ia tatu i ko alu ia paulo fanga luenga se full time job. Le ina tamu faya paulo su ese ia fo i tangata o le so na te mo ina ia mafai na alu e tala i te lero na taimi su ele fiong pa ia le tua ma alu e tala le ia ole o ai fo sunga fo ia fa finga ngia papu ya Vincent o lai 5 e ropo e po ye se tama ita isa mo o lai fia misionga yo inkia foi le o lai 5 e lengi me fa sa na ia se pe afe o ko ele to loko ki fia misionga le o fia foi o intia o tala i kana le fa kasima Vincent pe afa nga ke 5 afa nga ke tapo hei we ke alu fu o ia fa manuia la le atua i nei tai au i peno fa atu la tu ina tu lava te mine se pa ia le vai aso a sau na fo ila na vero tatu so swani a o le tu fo ile le o tele on a mission vai nga le na o sina vai nga i tu ye halu nga ia a le tele on the ministry e tono o la fo o le fale pui tu langa o ma tele on ia nga la man malo te fo ia te oi pe di fi so swani mo so tau to lo ai o langi ia fa manuia le tu ia te oi lo loto la lava mi o la fia so son yai o la tatou o le nei tai au o le tai au nei o na tatou tala noa mai lava le faatuatua amen o le tai au la le la tatou tala noa se i tu o te iloa e ese lona taua o le te le o le ata le ina mata upu ane o le faatuatua o le ai fo i se i tu e ese o le faatuatua na o tango fautala o le faatuatua o le a faith is the evidence po o se pine faamau po se faamautinoanga po se me faamautinoa i se mea ai taua o le tusi a Utah famale tusi a Utah o o Utah o le au na Yesu ke riso o le uso foi o Jakopo o la utusi le nei e ua wha pa iaina e le atua le tama ma leo e Yesu ke riso ma vala awina la tala noa mai a tātou o e ua wha pa iaina po i tātou o talia Yesu le la tala noa mai i whai mai la i alo le tusia Utah e whai mai whai upa i whai mai a o i whai upa luas folu whai mai a o tou le au pele o e maa o whai mai ia o tou wati ia i a te o tou i lo o tou faatuatua e sili ona pa ia o le anganga pa ia tou te tatalo ai whai mai o tou wati na e lo tou faatuatua build up your faith lona winga e mawhai ona la whai tu faatuatua lai titi solo mai a whai mai ati ia e lo faatuatua ia e whaopopo mei lo faatuatua whaatele whaatupu lo faatuatua ai whai mai e tupu lo faatuatua tau longolongo o le te le la lo malamalama i le upo lo faatuatua o le te le fo ina lo faatuatua o le ai amen o le tai au lana nei o le au tala noa ai o le faatuatua o le pine faamau lea o le evidence tatou mua le tatou tusi e pei lava ona o valivalia i le vai aso na seʻi mavai atu nei auana e tuua tatou polokalame I'm telling you o le tele o mea la e faamanuia i le atua iā te oe ua o te iloa o le foi la tanoa le atua iā te oe i lenei taeao e ala i le mataupu lenei faamai a o le faatuatua o le faalagolago lea i mea ua faamoemoʻi ai o le mautinoa lea o mea e le o vaaia faaperetania faamai le my now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of things of the things which hope for, being the proof of things we do not see and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. For the New King James Version, now faith is the substance of things hoped for, the evidence
of things not seen. The evidence of things not seen. O le au wha mawhana le upu lea evidence. O nei ese le tāhua o le mea lea o le evidence po le pine wha mau. Whamare tala tusi whamai o le faatuatua o le mautinoa ia po le pine wha mau le wha mau tu o se mea. Amen. O le pine wha mau pena o whai atu. O le tāhua i o le pine wha mau i to tonu o le whionga pa ia le atua po le faatuatua. Le la ua tua le la tonga vale tu le ata. E mafu ai ona tāua le pine wha mau o tau loa wha masinonga. Wha masinonga i e whai. Le fo i vevesi el te minei tu la fono sui o sa moa ma tu langa i. O te le tanola i ku wha porokiki. Le o le tanola tatum ta upu. O le pine wha mau. O le mea pito i siri leona tāua i tu tono le wha masinonga. Evidence. A le ai se pine wha mau e whaia inga lau keisi. Ai iai pine wha mau pe iai se evidence e malo lau case. Amen. O mana uwa tua leo ni tala e whai ma whaata i ta inga ona whamai tala le tuspa ia. Faith, whamai o faith is the evidence. Whamai o le whaatuatua, o le pine, o le afo e faamautinoa ai. E anu le faamasinonga. Mo o tauto te le, ele kaka ele i o le, peri kele i kul faamasinonga. How say if we whamasinonga sa uiai fu stasio whamasinonga. We provide evidence. Ave mo meo ata, o mea umalava. E ave whai ma pine whaamau. O le tele lau pine whaamau po le evidence le sa ave. Na malo ele case. Sa malo ele case. E te vai foi nei. E alu fu nei tono whamasino. I to tonu e le lo ia o lau lo ia. E tu la lau lo ia mo oe. E tūle lo ia a ris tangata. O le tangata o lai te e mai atu oe. Ma le tangata o le tū mo oe. O mea uma lava la a whai e o a lava ni tala o story la ua tua la se whate ta inga. E ila u keisi sa whai. Ia la aka ukuma o mea personal e kau vali ko ale aka. Sa ila u keisi na whai o ma uma la u landlord. O a uma la u landlord. Sa ila le mena tupu. Sa preacher le landlord le mako agreement. Pe na alu la kwa alu ko kongo le whale au noa ma so mai loa. Tu so o inaloa sa preacher le kont le afoi le afoi ile mato fianga sa fai sa ile mata upuna ave court case ave la itorina no tango la fa matala ile lo ia le mena tup ai vatu iluma ai na yela ata o mea o na mo ata o isi tu o mea sa sa o le mana o mea le loia na ave la ia o mea na tupu. Tu so mea umana ufa matala loi o faku sa mo fa kolunga halu le loi e to tonu ole o ile afo ile landlord fa tonu na halu to tonu le fale e au no mo so iloa na halu fa o ngale vai mo tu so le fale sa au tafa fo sa no fo ile landlord o tu sa la ole le kisi ele landlord e waku ya kia ko e waku ya kia malanga vai ku so le ko kongi ele kisi ala o ile landlord ai le o ta ua mai e tau. O le mea lai whana nā so no whatau lo muli la. Na avera le matom ta upulu mo le O lea la, o mea umai u te whamata la tunga whaatolu na halu o mea no uwa ai. Lana mau o adu tonu le. E le i mention inga le lo ia i tu tonu le whamasinonga. A la sa uwa ai. O la foi no ui na tupu. Ai o whai atu lo ia. Whai atu esi ana e le mention inga ia foi. Le mea no whai atu na whaatolu na halu tanga te tonu. Whamata lo ia. E le o ia se pine whaamau, there's no evidence. E le o ia se video po se mea foi le whaamau tu wai le tala na. E sa ola o nai te iloa. Ai le whaonga ina i tu tonu le court. E sa ona tupu. Ai le whaonga ina. Why? Because it's not what you know, it's what you prove in the court. O le mea te tu ina atu le whaamasinonga po o pine whaamau. Na o ata lao mo meo ala ole wai mo li ma le mika ma wai ma paunga waka manga o mia. Aisa, those are evidence. O lai le whaamautu e fight la le case e tu sa male evidence pe fight e kusa male mea lai mana o mia. Tu sa la e le mana o mia le mea le teiloa e mana o mia le pine whaamau po le evidence. Whamena tala tu spa ia, faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. O le pine whaamau lea. O lea, o lau whaamasinonga. O le pine, o le faatuatua, o le pine whaamau lea, e manu malo ai oi leo langa, manu malo ai oi lo malo longa, e manu malo ai oi mea umalava. O lai whai e whaamasinonga e so uma, o le mea e mafuina e le mea ta o le mediator, po i se tu le vā mo oi. Amen. Le la tato ua tato tatanoa. Mo watua le tala lea. O le whata oto.
O le faataoto, e te maua le, tono Luka sumalvadu. Luka, amen. Luka sumalvadu. O le faataoto le, o le faataoto i le faamasino le ami o tonu. Kei la tatou e faitau. Le tā ua i o le vaenga lea. Whai mai, ua whetara ia tu foi o ia le faataoto ia te ilatou ina ia ta talo so o e ta tau wai ai aua le faavaivai o faapea atu sai le tasi ai le faamasino ua le matau i le atua e le ava foi i tangata. Sai le ai foi le tasi fafine ua oti lana tane ua alu atu ia te ia ua faapea atu ia e faamasino atu i le ua iaia umea. So o tangata na sau ave mea le fafine, famai le fafine, ua fai fafine lea. I le faamasino le ami o tonu, ia e faamasino atu le tangata lau avea a umea tōtino. Mai le fai upe fa. A ona yaso ele i mawhai ai o ia. Ai muli ane, ua faapea ifo o ia i lona loto, e ui lava ino ou le matau i le atua o tala lea al faamasino le ami o tonu, mai, e ui lava ino ou le matau i le atua, ma u le ava i tangata, ai peitai, ona o le faasoe sa mai a te au o le fafine nei, ua oti lana tane, o te faamasino i ana mea, ina nei faati ngā mai i a te au, i lona sausoo. Whamera tala Iesu, ona fetala i tuai leo lea lii, ia o tau whaalongo mai i le upu a le whaamasino a mio le tonu. Whamei tātu te whaalongo i le tala a le whaamasino a mio le tonu, le lunga tātou e o, iei whamai, ai peitai, ona o le whaasoe sa mai a te o le whawhine nei, ua oti lana tane, o te whaamasino i ana mea, ina nei whaati ngā mai i a te o lea la ua sau le whaamasino, e whai le whaamasinonga, ona o le whinau atu a le whawhine. Amen. E ui ai whamai e le fefe i le atua po se tangata, ai ono le alua tu so o le whawhine, lea lola la sau e whai le whaamasinonga. A whai le whaamasinonga, e ta tauna yeise lo ia. I tu e lua, tauna lua ni tu e whaamasino. O le si tu, ma le si tu. Whamai la ia, o lea la ua sau le whaamasino e le, tonu whamai le tā lai fo, tu spai e whamai. Ai peitai, ono le whaasoe sa mai a te o le whawhine nei, ua oti lana tane, o te whaamasino i ana mea, ina nei ti ngā mai a te au lona sau so. Ona whetalai me i le o le li, i o tau whaalongo mai le upo o le whaamasino a mio le tonu. E ui, lava ina tuai mai le atua i ena ia filifilia, o loo ala langa i lato ia te ia, i le ao ma le po, pe le whaamasino ea o ia i ala ato mea. Amen, nā lava te alanga i le atua, e whaamasino, e tusa male, se umo o tano stin whamela, i o le upo e valfo mai, o te whai atu ia te outou, e vave ona whaamasino e ia o ala ato mea, peitai, a saule li o le tangata, li o le tangata, e longa ea e maua e ia le faatuatua i le lalo langi. Waiva ai le whai upu muli le so, onga le whai upu muli e kongeki anga i le whaamasinonga. O lai whai le whaamasinonga le whawhine la i lunga. Ai whamai le whai upu e waru, whamai, a saule ata li o le tangata, e ilonga ea e maua e ia le whaatuatua i le lalolangi. Ona o le whaatuatua, o le pine whaamau, a saula le ata li o le tangata, saule whaamasino, sau Yesu o le lo ia, e na te maua se pine whaamau o lo whaatuatua. Would he find evidence? Because faith is an evidence of things it's not seen. O le whaatuatua e manu māloa Yesu le case. E le o le mea nei te iloa o lo whaatuatua. Faith without works is dead. For me e lofa ai le foai. Le whaneta no e whai upu na. Whawhena e whai atu ia o ia manuia. Ia mawhanawhana o tau le ala. Ai le vatua se ofu e vatu ea. E whaapurupuru ai. O lai ai. E iei ngā ruenga e lango i lo whaatuatua. O le whaatuatua la na o lai ola. Fa mai no tala tuspa ia a saula la tali o tangata e sau tu mo o e pe sau Yesu e na te mo se pine whaamau because faith is an evidence o le pine whaamau i to tonu le whaamasinonga e le manu malo se keise au noa ma se pine whaamau
o au le tangata sa tustala, o tustala, o la unga wenga, sa ufaya li poti, being years, o no fo tonu whaamasinonga, tonu sa mo, whaamasinoi sa mo mai nei, no whaalongolongo o mai case ese. O mea umarana o whaalongolongo, o le tele o taimi, a le lava di pine whaamau a foi, a leo, e maa lor case lea pe a le ise pine whaamau. Tu sa lava pole ani, conspiracy theory mani tu langa lo ia o whamata, e le tā ua whamasinonga, e tā ua le pine whaamau. O lea lai whamari tā la tu sipa ia, o lea wa sau le lea foi, le whamasino, e sau e whamasino le whawhine. O i to tono le mata upu lea, o le whamasino le tā ua i, e le o tā ua o lea tua, e le o whatusai lea tua. Tu so le fa nga e tu se e peru e contrast mai e le afoi o to lo fo le fa ta o to fo le neta o Yesu fo mai auto a fa auto e le anga wo auto i lo avatu me le auto fa nau fa fe fe la le atua o io le atua le na te tu ua ese me le mai lana fa nau e le siri e le atua tu so le compare ai foi e Yesu i fata otolea o le atua o le whamasino le tonu a le na te whaia le wai wana sau e whai le whamasino ngan whawhine whawhewhea la le atua o i o le atua whamasino tonu a whai o le na sau le whamasino a mi o le tonu whaatau nuu le whamasino ngan whawhine lea ai whawhewhea la le atua o i o le whamasino tonu whamaoni e mautinoa e sau ia i le atua e whai le whamasinonga a saula le atua le tamae whai le whamasinonga o ai e tū mo oi. O ai e tū mo oi. Ai a whai fo i lau o tātou tonu o Yesu e tū mo oi. Whai mai na le tuspa ia. A sau Yesu na te maua se whaatuatua. Would he find an evidence? E ei se pine whaamau e lango ai le tū mo oi. Amen. E ei se pine whaamau e lango ai lo whaatuatua. Whai me te whaatuatua ia Yesu au whianga aruenga. Amen. Faith without works is dead. Whamela tala tu spa ia, o lai sau le ngoi. Whamela ti apolo, o le ngoi, le ise mea na sau wai, na o na sau e ngoi, fasi wha umatia, ma sau e wha leanga. La wanu mua la, e lua i tū, wal wha masinonga, le lau tala no uma i tū i e lua. O nei tāua te le mo oe. O le si tū, o le ti apolo, o le accuser of the brethren, tato o le tu si a whalinga. Lau watua, ma o nei e vai mau tu spa, ia wha mau lalo, for your studies in the future. O le tu si a whalinga, o lona mata upu, se fulu malua, foi upu se fulu. O le mele lai fai le ti apolo, e o ma le temi nei, e o mai lai vai i le tūlane nei, o lana mele lai fai mai. No o wha alongo foi le leo tele mai le langi u wha apea, o na po nei, ua o mai ai le o la tanga, ma le mana, ma le malo le tātou watua, ma le pule o lona ke riso, o le mele le la tupu pe a o le teimi e te whatau nu, o le taua fo mai, ua lafo i lalo le na mōlia o tātou uso, o le na mōlia i latou i luma o lo tātou watua i le ao ma le pō. O lai fai le ngā luenga le ti apolo, o lai alu et mōlia o e maha, o alu e ave oi le court case. O lai alu e ave oi le tue whailu whamasinonga. O tae au umalavu te umalava lai te pepelo ai, alu watu rola i o le afoi. O le afoi. O le whamasino whamai, o e vai ai, lai le whau wa pepelo. O lai e alu i momoli o e pea e le tonu. Ona foi so se teimi e le tonu, e se tusa ma se malo, po tonu malo le atua, e kaunga i le accuser. O le accuser la, o i o le tautu wai. O lana mea la le fai, i le hao, a toa ma le po. O kai mi uma, o lai kilo solo po alu mea ngai fai si ave oi si isi mea. E alu e mō lia oi, o le makua fai kakala o ki apolo. Alu fai kala leang, o lai alu e ave oi, ono o le atua. E tonu lana whaamasinonga, o le atua e le ingianga polo kiki. E a mi o tonu, a le whaamasinoa la o e le atua. Lona winga ele o io se whaamasino, o le mea la le na e tatau o iana whaamasino oi. That's why e tatau ai, o na saule atua e whailo na whaamasinonga. Aisea, ono i o le whamasino, a mi o tonu, e tatau ana whamasino na tangata fo mai, o le tau i o le anga sala, o le oti, lona winga, e tatau ala na sau, e tatau na e oti, e tatau ana sau i ai fwile atua, e whaile whamasinonga, ina ia, tau ia oe lana, lau sau le ti apolo accuse oe, o lala e sa o le ti apolo, se se oe, se se au, e sa o le ti apolo, o lai sa o le accuser,
O le akiusa la, o le alu tu wa ile tātou ilu mo le atua. Ai o oe mahau. Amen. O oe mahau. E le isa wa mi o tonu langa fo ngai ke se. Pe wo se foi. Tātou le anga sala. Tātou se o valia o manga tua le ata lea e whaatau ni mea ti apolo la e whai a. E le tele o ni mau e lango ai. Ina ia eiloa. O le mea na lai tupu. Lai tupu te tonu i le teimi nei le au ato malpona u ta uina se o whaitau tunga na whaaperetania le vaenga muli ana na whaaperetania na whai mai for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. O le ala yo o mele teimi nei tongi mele ti apolo i lalo langi le nei le tupu i loa la ia mo meo whainga tāmatu langa te tonu le te tonu tribulations for le i le ungo teimi le yo o mele teimi na a lai tā ua sonu i, whai mai o tātou, o lai accuse tātou i lumo le atua, o lai aluka uku wai kako. Amen. Tātou ora tu se yopu. Yopu, lona ma tā upu mua. Amen, yopu. O whea foi yopu. Ianga, yopu mua. Whai upu ma tā upu e tolu. Yopu lona mata upu mua fa upu e ono ana is fulu fa mai wo ile tasi aso ono mai ile o atali o le atua tu mai i lumo Jehova na sau fo isa tani fa tasi mai la to wo fetala ya tu Jehova ya satani wo e sau e mai fea o tali mai ile o satani ya Jehova wo fa pe wo sau no o fe wo sau no o fe alwa ile la lolangi ma fisa variai. Ua fetala i atu Jehova ia satani, ua e mafau ea i la au na o yopu. Waiwa ia i loa i le atua, mea lai kongon mafau yopu. Ola ua i loa i le atua, lai kongon mafau yopu. Lai tono mafau sakangi. Mea la nai ala, ino fetu i o le atua na te i loa, mea uma wai o i mafau ngor ki Apollo, e i loa i le atua. Fai mai le tala i foi. A le atua fai mai, ua fetala i atu Jehova ia satani. Ua e mafau ea i la au no yopu. Ua le ai se tasi e tusa mai e i le lalolangi. O le tangata ua sa o lana amio, ma le amio tonu. O le ua matau i le atua, ma alo ese i mea leanga whaalongo la tali le ti Apollo. Mai ona tali mai ei leo satani ya Jehova, ua whaapea mai, ua matau fua ea iopu ya te oe, ya Jehova. Po ua matau fua ea iopu i le atua. Fumera ia, ua e le si o si ua e le si o mia ea i le au pā o ia, malona fale, a toa mana mea uma, i tu uma. Ua e wha amanuia le ngā ruenga a ona lima, ua e wha tele ina fo ia na manu i le whanua. Marikala sa kangi, o ngai ke whaia uma mere le o ilo pui, ngai pui, i opu, e kakaulanga. Ngā makau iopu ia ke oe wa, ngai ke wha amanguia ia iopu. Amen, for me la yo kala te tauna e lo le mel ti Apollo la fai o le makwa le le ti Apollo up le le fo ti Apollo ia I mo meo ai kia ma mea e accuse ai oi. Amen. Ai la le point ai Mele fo psutasi mai ai peitai I e apa atu lo au mai e tango atu I ana mea uma. Pena te le fai e ia te oi I o lava luma. Ona fetalai atu ai leo Jehova ia satani. Fauta. Ua ilo lima ana mea uma. Tau o ia lava aua e te whaao I ai lo lima. Ona alu ese ai lea o satani I lumo Jehova. O tau wa ai ina. Na alu accuse oi. Na alu accuse I ai foi. Na alu accuse na su ese mea e sau ai ea. E sau e whaaleanga mea iopu oina whaaleanga. O le permission na ave ona la sa fi nau le case. I te tono le whaamasinonga. O la na alu fi nau I lumo le atua. I le whea ngai ngatu ai la. Sa le eise sina tu mo oi. Mea na reina le apalai al fai upu le e le tutu sai le tala le iopu. Jaimi nei matatou le tu o Yesu. Ona o laua I le tatou mediator. A le jaimi lea. Sa le eise singa kumosko ingo iopu. Nga kua iopu nga onga ia. O le amio tonu a iopu. Mea la na la ina mawhai e le ti Apollo na alu accuse ai. Ia iopu. Ona e leo iaise si tu e. E leo iaise lo ia I le si tu. Amen. Le la tatou e vali atu le atalea. Wha mau pe lalo I lo. O le si tala. Tatou tu sa asakalia. Sekaraia. O gamo Sekaraia. Fere me ku se Sekaraia. Sakaria. Sekaraia o lona mata upu e tolu. Sekaraia tolu. O le fai upu mua fai tau le valu. O le si tala le te mua mai le atalea. Fo mai. Ua ia whaahali mai fo ia te au o Yosua. Le fai tau langa sili. O lo o tu I lumo le angelu a Jehova.
o Satani foi, o lo o tu o ia ilona I tu tau matau e te atu ia te ia. Lau o tu le fai mantua o tō leo staulanga. O leo staulanga, o tangata lai tu le vā mō tangata. So la tu leo staulanga le ingo ia Yosua I le i tuton, o lai tu mō tangata Israelu. Ono o le teimina, o leo staulanga sa tu e aveanga sala tangata ia pe alu whaamangalo anga sala. O leo staulanga la le no ia Yosua la le si pito. A wha mai o tu fo I Satani le si tu e te atu I leo staulanga. O lau o whaile fi ngaunga I lumor courts. Lau o tu mai a watu anga sala I o sala mō le nuu o watu mea lau o latu le whaitaulanga lea. A la fo o tu mai Satani e te atu ia te ia na ta ui na. Fo mai ona whetalai atu leo Yehova ia Satani. Ia oa I atu Yehova ia te oe Satani. Ia oa I atu lava Yehova ia te oe. O le ua filifilia o le ua filifili I Jerusalema. Ele o le motu ea le nei na se ia mai le afi. Ua ofu Yosua I ofu elea, ua tu foi o ia I luma o le angelu, ua ia tali atu ma whetalai atu, ie na tutu mai I ona luma, o loo whaapea, ave ese ia o ofu elea, ua ofu ai o ia, ua ia whetalai atu foi ia te ia whauta, ua ave esea o amiotonu I o lunga, o te wha ofu foi ia te oi lo ofu mātongo fie, ona ofa iatu lea, ia la tau whahe e le pūlau le lei I lunga o lona ulu, ona la tau whahe e ai lea o le pūlau le lei I lona ulu, ma wha ofu ia te ia I ofu o loo tu mai foi le angelu a Jehova. O Yosua, o le osi taulanga a Israelu, o lai lisi tu. Ele o Yosua fo le ngau mai le ngu lei ese le Yosua le a, le ta no o le mena whaali e le angelu. Ma Satani, o laua tutu I lumo o Jehova, o laua, o lai latu Yosua e tu I le vā mō tangata Israelu, Jerusalema, ai alu watu ia, ele ti Apolo e te e atu. O lai foi mai, o kaka Israelu lai foi kupua. Ai whakalangoa, pongi pine whaamau, whaapea tunga, alo o sau matoto mā moe ua sala mō. O lai fi nau foi, o lai fi nau tutono lea, whaamasinonga ono o lea tua, o ia o le whaamasino sili. Amen. E ta tauala na whaile whaamasinonga. Because if he's not doing the judgment, which means it's not worthy to be a judge. Ele te taula na nofo whaamasino, ai whamatu spai o ia o le whaamasino sili. E ta tau aona le whaia la whaamasinonga. Ele te tauala na, ele aviala o ia o se whaamasino. Amen. E lua ai tu o lo tau vā o le si tusi. Tusi a Utah. Len tatu a mata ia. Mata upu iwa. Whamai whai upu le whamai. A o me ka e li o le angelu sili ia. Sili, ina ua la fi nau marati Apollo, na ia fi nau I le tino o Mose, wana whaamalosi o na lafo atu o se upuleanga. Wana le whaamalosi o na lafo atu o se upuleanga e whaasala ia te ia, a wana whaapea atu ia o ai lea li ia te oi. Tusa o le tala lea, ele o maua lea fo, le reference le tono tuspa ia o le teimina fi nau waimi ka ele ma Mose. O te reiloa, some scholars says for me, o lai tono tala anga ai foi. A Israelu e inisi o tusi, I tono Israelu lato history, ele I tono o a foi. O the Holy Scriptures. Lea lai quote I fa mai, a o Mikaele, o le angelu, o le li sisili ese, le angelu sisili, ina ua la fi nau marti Apollo Satani, na ia fi nau I le tino o Mose, wana mantua fo marti Apollo, fo martala tuspa ia, a oti le tangata o na avela ia e angelu. E otu angelu e ave. Rono ingo le teimi no oti ei Mose. Na latu ia Mikaele e ave le tino Mose. Ai la e foti Apollo. Ai la o le fi na wai. Po le ase tala ti Apollo na faifo mai. Wana le wha maalosi o na la foatu o se opuleanga e wha asala ia te ia. A ua na wha apea. Ia o ai le ali ia te oi. Tu se latu ia Mikaele. E whamai le tala Mikaele. O te le whaia tu se tala leanga ia te oi. Na o le atua na te wha masino. Oi lana o io le wha masino. E tātou te le whamasino ala te Apollo, le whai I. Lei, o tātou, ia tonu tātou no mo le tua. Ai o ngā luenga na ai foi, a mediator e tō lua. O le, na le tasi al whamasino, na o le nofo nofoa, o lo ia, o la ua mediator. Oe, le ke kua kui kua. O e kau moa mai le point o le mediator vali atu. E o le angelu foi mai, o te lea la fotu se upuleanga ia te oi. Ai o ia tu le atua ia te oi, ono le atua, o ia o le whamasino. Amen. I to tonu o tusilea. E ala e ma fua foi ona whaonga e Yesu ia le.
fo i le tala lea matango Iesu ta ua i le whaonga ia le whawhine te mana ia whaamaula reference ia i tu tonu le salamo lona mata upo e ono lima amen salamo e ono lima o le ta ua i mai o ie pui ono lima lona mata upo lima mai le atua o lo mātou o la tanga e te tali mai a te i mātou ma le tonu i mea matautia o oe o le faatuatua o le tulu inga uma lava o le lalolangi a toa moe se la fai upu na fai upu ono valu, sorry guys, ono valu fai upu e lima, yeah, that's the one for my o le tama ia o e ua mātua oti le na te whaamasino ina mō whawhine ua oti a lātou tane o le atua lea o loo i lona fio anga pa ia. For mai o le atua e whaamasino i whawhine ua oti a lātou tane. Mea nā le nā leina sau Iesu whao ngā le parables. Le parable le tātou o lana tā ua i Iesu le whawhine ua oti lana tane whai le whaamasinonga. O le tau vali atu le me ia kongeki uma vaenga ia ilo malama anga o le laua ia le akiusa na o umana watua mau o tu spa ia yopu mua ono le valu fa solo tu fa telu po yopu o tu se Sekaraya 3:1-8 o tu sila na yuta tasi ma le fa upo iva o na te mau e tonu na ia le mea ti apolo lo fai ai o Yesu na saule lalolangi sau maliu mea umala vele mena nau e a Iesu. Amen. Na nau Iesu. Ina ia ona maua le la tatou e vali la tatou roia, le la ualu e faali atu tatou roia. Amen. O le ua tū mo oe mo au. O la ua sau e tū. O alu atu sa atani e la tue fai atu oe ma la ua atu na ngei mana ngā ia te oe. Ia o la ua e le tatou roia. O le mea la le o tū langa si tatou o vai mua. Le position o le tatou roia la ua le teimi nei toward e Peru. E Peru. O lona mata upu e valu. Foi upu e ono. Foi mai. A ole nei, ua maua e ia le faiva. O ua maua Iesu. Foi mai. A ole nei, ua maua e ia le faiva e sili. E pei ona faia o ia mapulu vanga o le fea ngainga e sili ona le lei. O le ua whaamawina i mea na fola ina e sili ona le lei. Amen. O la ua fai Iesu mapulu vanga po o le afo intercede po o la ua tu i le va. But as it is now, is he, Christ, has acquired a priestly ministry which is as much superior and more excellent as the covenant, the agreements of which he is the mediator. For o io le mediator, io po le mediator tangata e tu le va. Lau tu le va e a foi. E tu mo oe. Ona foi ele o oe lai sala. Ele mawhaila na tu oe mo oe ono oe lai soria tu la fono. E mana o mia la sisi tu mo oe. Tangata o lai tonu. Amen. Or tato priesthood la le for my, but now he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also mediator of a better covenant. E fa ingo le better covenant le mere tato temne o folanga le atua. Ono o sko ingo yopu. Nga kua mo ye le isa nga mediator. Ele isa singa ku mo yopu. Nga kua yopu la na miotonu. Sa tu fo yo ia mo ia. Au tātou, pera covenant, o leo le whianga inga fau, e siri atu da le whianga inga le tātou, o laua e le tangata la e tū mo tātou. Ea, whaasanga tau le ti apolo wa o tātou e le ato atoa, o lai lawa e tau mawhai le ti apolo, e mō lia o i lumo o le atua, ina ia awane i e sao i le mālo o le atua. Amen. Tato oi, vai le tu nisi o afiong pa ele to mo Timoteo fa maulalo, mo Timoteo, lua fa upelima fa mai a wae to atasi le tua, e to atasi fo ile puluvanga ile tua matangata. O le tangata o Yesu ke riso. O le tangata o ke riso Yesu le tasi ale puluvanga. Tasi ale puluvanga o tangata e tu ile va o le tua matangata na o Yesu. Ele ai ala sesi. No one. Ele tu e foi na Maria. No.
O Yesu tu aina. Yeah. Some of people things like, you start to disrespect, isi mea. No, I'm just telling you, showing you the scripture. Ona o te leo manao e afo ino le mea. O te manao e whaasino tia te oe. O lai tu tonu o tuspa ia. Mea i tonu tuspa ia. O te leo sao e tāla ini tali tonunga. O lo sao e tāla ini mea lai tonu tuspa ia. Pulela o e peta tonu tuspa ia. Ai tasi al puru vanga na o Yesu. No one else. Yeah, no one else. Only Jesus. Aita ia te au. It's alright, but that's the truth. Sometimes the truth hurts. E tina, te ua whapia mai, ole lewa i ngā o whaia. Yeah, pe lewa na e whaia. It doesn't make that right. E le whapia o lewa na e whaia o na sa o ila ia. No. O tono tu spa ia. Tasi al puruvanga. Tasi ale te talo mo oe po le tu mo oe. Na o Yesu. Fo mai tala Yesu o au nei o le ala o pumoni maleola. Le ai lava se isi e mwhaina sao i le atua. E au noa maa. Le Yesu, e lo Kevin. E au noa ma Yesu. Tasia na o Yesu. Amen. O le tusia e peru e ono a iwa whai upasu lima fo mai. O le mea fo i lea o lo o whai. Ai o ia mapulu vanga o le whenga inga fau. Ona o lona maliu foi e tongi o la hai anga sala na whaia. A o i le mua i whenga inga. Ia maua ai e i lātou ua wala a wina o le tofi e whaavavau na fola ina. Amen. E peru e iwa. Whai upas fuma lima whaalia tua te utou. Fo mai, o le mea foi lea o lo o whai ai o ia mapulu vanga o le whenga inga fau. Ona o lo o... Ona o lona maliu fo i e tongi o la ai anga sala na whaia a o i le mua i whenga inga. Ia maua ai e i lātou ua wala au wina o le tofi e whaavavau na fola ina. Tu sa o ia na whaia le toto manatua o ai foi. O sua i le whenga tuai a le na talan tato whae tau ai. Na latu wa alu le priesthood e anu ma ave le toto le manu. O la e alu ma ave toto le manu whaamangalo ianga sala au Yesu. O la anu ma ave lona toto. O la e complain i forki apolo. E whamatala Yesu. O la e Faatuatua i lo toto. O ai umala e whakua wa orthia inga nga. O ai umala e Faatuatua mena e renfo mai le tala le tatou afa mai sau Yesu le lalolangi na te maua se Faatuatua. Why? Because faith is an evidence. O lo Faatuatua o le pine whaamaurea. Ai Faatuatua le toto Yesu wa mangalo o wanga sala. Hey, wa mangalo o wanga sala. That's why Alan for mai we walk by faith. Which Faatuatua i le toto. Fo mai o tātou manu malo i le ti Apollo, i le toto, ma le upu o tātou tinonga. Te iloa le foi upu lava na e tasi lena tongi me le ti Apollo i lalo lena foi mai o ia le akiusina tātou. E mafua, tātou oina. Amen. I really want to paint a really good picture for ile ina ia uma ona. Tātou o foi, i le foi upu le se fulu tolu, se fulu lua. Foi upu se fulu. Foi mai, la tonga fa popo foi upu i, foi mai. Na o fa longo fo i le leo, i le langi o fa pea, ona po nei, o mai ei le o la tanga, ma le mana, ma le malo, tātou atua, ma le pule, alona ke riso, a wā ua lafo i lalo, le na mo lia tātou uso, o le na mo lia i lātou, i luma o lo tātou atua, i le ao, ma le po. Fai me fai tasi, a ua lātou manu malo, ia te ia, ona o le toto le tamai ma moe, ma le upo le lātou tau tinonga. Ma le upo le lātou mau. O le tātou te manu malo, ina walu atu Yesu, la ele ti Apollo i o, fai mai, fai mai tala Yesu, fai mai tala ti Apollo, o la e pepelo i e so and so. E fai mai tala Yesu, o la e Faatuatua i lo toto. They believe in my blood. Wa fa mangalo ina la to wang sala. Fo mai le tala Yesu. A saule ta li o le tangata i le lalolangi. Na te maua e se Faatuatua. Faatuatua i le a. Faatuatua i le toto. A wa o le toto o le afoi. O le tenga fau lea. A o lo Faatuatua o le pine fa amau lea. E mawhai e Yesu o na faitalau kei si lumo o le atua. Ma le upula e te tautino ai. Amen, o le tāua o le tautinonga. O e manatua, e le teimi e te tatalo ai. E tatalo ai fo i le tangata o tatalo i le atua. Le atua whaamalolo so and so. Umana whaamalolonga e sa vari fai mai. O le sau so o i le whaamalolonga o lafa fingi. Tu sa laua e se le milaunga luenga na fai. E se lau tautinonga le fai.
Ona alu le ti Apollo foi mai, vai ele o kari kongu le afo, ile mera na fai. O la wa prove ti Apollo, ele o tari tonu ai. Ona foi ele o tutusa le mera te foi lo Faatuatua ma le tala le tau talai. Amen. Mea nai alai, ona fai tete a tātou upu. A umana e tatalo ilo malolonga, ona e fai mai, ona mai on mako ainga. Ola wa except si, se lo Faatuatua. Ala alu ti Apollo ave upu ngalanga, ole toto ma le mea te tautino yai. Ma le upo lau tautinonga. E o faatasi la mea nai lua. Faith. E tari tonu o lai whaonga i Yesu lona toto e tu wa ia. E wha ngalo e, o lai intercede, he's standing in a gap. Amen. Hallelujah. I tonu al tu se Ioani. O fetala i atu Yesu i ate, ia oa unei o le ala, ma le upomoni, ma le ola i le lutulav se tasi tama, pe a le ui mai i ate au. Ioanes fu marfafo i upo se fulu fa mau lalo. Tono tu se Roma, na ta ua i awa ua o mautinoa, Roma e valu fa upu e tolu, valu tolu iwa fa mai, a ua o mautinoa, ele ma fai e le oti, po o le ola, po o angelu, po o alii, po o le malolosi, po o mea inei ona po o mea atali, po o le maualunga. See, if I had to be, I'll show you the scripture, guys. Sometimes I go ahead of myself. Amen. Just bear with me. Fai upo tolu valu ma tolu iwa lo te fia fai taua. Fa mai awa, ua o mautinoa, ele ma fai ele oti, po o le ola, po o angelu, po o alii, po o e malolosi, po o mea inei ona po o mea atali, po o le maualunga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, ele ma faia e ia mea, ona faate ese ina mai i tātou i le alofa o le atua, o loo ia ke riso Yesu lo tātou alii, o le alofa i o Yesu ia te oi, o mea umaia pe fi nau le angelu po ai lava la fi ngau ifo o ngi mea nga kupu. Ele ma fai po ani me tupu ya oe. Ele ma fai na ve sela lofo Yesu ya te oe e tau ma fai ya Yesu e tu mo oe. Pe te anga sala po le ani me tupu ya oe. He tries best to stand for you. But the question is, for me le tala le tusia Luka, a saule tali o le tangata na te maua se faatuatua. Can he find faith? Why? Because faith is an evidence of things hoped for. O le faatuatua, o le pine faamaulea, e malo ai le case. E malo ai se finaunga. Faatuatua i le toto, ma le upo le tau tautinonga. E o faatasi alo faatuatua, ma le mea tautino e lo ngutu. Amen. For mai ele se mem frinu ona avesea. O le natura le na, o le atua, ma le natura na o Yesu. O la e tau mawhai. Ale ai se mea, ale ai se evidence, pele ai se pine whaamau, e whaia ina lau case. E ui ala e alofa ia te oi, ai le oi ai se pine whaamau. Ele ma lo ona e tonu le whamasinonga le atua, ele ma whaina na wha, ona tango le atua wha au whapea, le i whaamang ma lo pea langolo wakari. No, ale ai la se pine whaamau, e whaamaoni le atua e whaira whamasinonga, le ai e whaia ina le case. Tu sapo Yesu la tu mo oi. E whaia ina langa leo, e se pine wha amau e lango ai. Mea na e ala ina taha ua le Faatuatua. I le atua. Amen. You guys alright? O le Roma, valu. Lunga mai a. Whai upaluana lua fitu for mai. E whaapea fo i le anganga o na whisosoani mai ai tātou vai. I lo tātou vai. A wā tātou te le iloa. Mea tātou te ole atu wai ma le tusa. Ai peitai, o le anganga e whautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai o na tala ina. A o le su e le loto ua sila fia e ia le fina ngalo o le atua, a wā o lo o whautua o ia mo le aupa ia e tusa ma le fina ngalo o le atua. O ai e loa le fina ngalo o le atua, o le anganga pa ia o le anganga o Yesu na te loa le fina ngalo o le atua, e loa fo ila e ia le tu la fono, e fina wai mo oe, o le ti Apollo, o la fo i loa ti Apollo le fina o le iPhone, i le fina ngalo o le atua. O le, o to vai le mea lai tu pultemi nei, i Samoa, o lau o ia lo ia, le asosia lo ia Samoa, o lau o whaasanga tau ana i le tu la fono lai wha ofi mai e isi lo ia.
o vaenga lai tu so la fe tau i lo ia le taimi nei o le fa o nga ina isi lo ia o le fa winga nga isi lo ia o le mata upu ala fo te isi lo ia o ana nafi ono o e la o you know I'm part of ET Live al pro kala me ET Live le te mai mo me le sto nai sa o fa le editing le ET Live o la te vai tunga o lo ia la sociologia la fai mai o la fe tau i mai si lo ia o lo ia la o la fi na mata o po la fo malama le tu le ia fo tu la fono malama lo ia o tatou la tatou ta puai po felo ia sa o la ko finga unga Asia, ono matua i malama lo ia ila il mata upo me na ile ono worth la to manatu fa pena fo ila le Yesu le tu ya motato fo mai o ia na te lo me lilo le tu mal fina ngalo a to o le tu e lo ala Yesu la fina mo oi fina e tu sama de fina ngalo le tu ala fo e fina ai le ti apolo la no fo o ia fo o le mediator o ia fo o la tu o la alu accusato amen o la fa ia fina nga ile taimi le nei. Amen. Ai fa mai o ia o tu ile vai fautua mo oe mo hau. Ona fai mai lai tatu e fo ile tatu Faatuatua. Amen. Faatuatua le no tango vali me le amatanga. Tatu e o ye wa te mana e fai o ina tatu mata upu. Amen. You guys all right? Amen. You receive something? Tala no atu le tua ya te oi. We se me o tano tu le tua te oi. O le la tatu o la tama failo au mai lo tonu tatu mata upu wana walu e vali si ate te lea. No tama failo tu e sau tu tonu ina ia ma fai ona au mai tu tonu lo situation na iai. A fai ona te mai. Na te mai le tino. O lala i le upu le atua. O lala i lo fo i Yesu le upu e fai tailo case. Ai paule mea la e sau Yesu e mai. Pe tu tusa lo Faatuatua ma lau tau tinonga. Po la fo e tutusa lo tali tonu le upo le tua na te maua mai le Faatuatua ia te oi na ia manumalo oi ia e manumalo ile na ma e mawai oi ina ia mawhai ona e manumalo ile na mativa ia te oi. It's all in the scriptures. Le tonu umai luka ona mta upua fa mai le fa upo ono fa mai ona feta lai tu ai le o le li ia te o tau fa longo mai le upo le fa masino a mio le tonu e ui lava ina tuai mai le atua i e na ia filifilia o loo ala langa i latou ia te ia i le ao ma le po pe le whamasino ea o ia i a latou mea e sau le atua e whamasino fai mai no la ia o te whai atu ia te outou e vave ona whamasino e ia o a latou mea pe tai a sau le atali o le tangata wa vai konge kinga whai upu e longa ea e maua e ia le Faatuatua i le lalolangi. O le ale mea le Faatuatua e fai i le whamsinonga lai lunga. Fai mai le tusia e peru. Faith is the substance of things hoped for is an evidence. O le pine whaamau. A le eise Faatuatua e le manumalo le keisa kākou le fight. A e le Faatuatua, o lo Faatuatua ia Yesu, o le pine whaamau le na. Ue talia Yesu ona te Faatuatua ia te ia, that's an evidence. E lewa ai ala e mata, ala te Faatuatua ia, fa mai o le pine whaamau le na, o lo Faatuatua. O le Faatuatua le au no mangaruenga, fa mai e mate, fa fena fa mai te alofa ia Yesu, ai te le alofa i lo uso atangata. Pepeno la le Faatuatua na. O le Faatuatua moni le tonu tu spa ia, fa mai tala Yesu i oto muni mai ia te au. Ka koua fai tau pe fa pe i wingo Yesu, tatu whatai tai, fai wingo Yesu, a tatu stai le upo Yesu, o tatu o so o Yesu. Pe a fai le fina ngalo Yesu, ai a saula Yesu, o e Faatuatua lai lana upu, po e Faatuatua i langona ma whalongona. Amen. Aua nei e tu ua le ava noa e malo, e ti apolo i leo langane. No. Aua nei e a vea se ava noa e malo, e ti apolo, how, fafea. Ie e tango e prove le atua lo Faatuatua prove ya la umani pine whaamau ya Yesu o lo Faatuatua e le ngate te tari tonu ala fo te ngalue ai sau leo Yesu fa mai a watu lai a mai e tumo oe o te mau o te Faatuatua ea o te mau o te pine whaamau e ma fai ena o sau te tu ilu mo lea le tua le tama a fai tio o ifo le ti apologisti a kiusa a lau te fai atu o le Faatuatua i lo toto o la fo i o tau tino lau upu. Amen. Thank God for Jesus. He's our mediator. Stand in the gap for us. Wai te tau ona tu o oe mahau. O ta ua e sori tu la fono. Ka ua i e makua ai sori a ka ua ku la fongo. Ai,
e tasi al tangata o lai tu i le vā. Mo oe mahau. Wa na o Yesu. Amen. Amen. I just want to check. I think the live is not on. Is the live on, guys? On my computer it says not live. But I just want to check. Is the live on? I'm watching, but mine's delayed, so. Yeah, because it's... Sorry guys, because I feel not live. Can someone comments, please? Because Sole... Hallelujah. No, it's on me. Oh, yeah. Sorry guys. I was double check. Onai ole tupu mesime ole saule no tinu ngola masingi. But anyways, you guys received something? O ise me o tala noa tua ile tua ia te o tou. A o ina sau Yesu e su e maise mea e lango lango ai lau mataha upu ilu mole tua le alava. A whai e ona e te tatalo a whai ona e te tatalo ile tua molo malolonga. A saula Yesu e ave lau keise tu ilu mole tua e lango lango e te faatuatua e lona faa malolonga na te maua mai la se faatuatua. Would he find faith? A sau fo Yesu e avatu o ilu mo le tu e sau e alu e represent o e la tu lango lo tamau a inga. Na te maua mai o e te faatuatua i lana upu e fatatau i tamau a inga. Would he find faith? Those are questions. Mea nai ala, iono tātou faatuatua i le upu. Ine mawhai ona lelei. Ine mawhai ona iaise pine faa mau. O lo tātou wola au nei le atua. Amen. Peno whai atu ia te oi. O lo wha atua i le atua. O le pine wha mau le e sau Yesu e wha o ngā. E tū wai mo oi luma o le wha masinonga. Amen. Amen. Fa mai le tala le wha masino. Fa mai o le wha masino a mi o le tonu. E iai le aso e sau le atua e wha masino oi. There is a day. O la iai le aso e sau ile tu e wha masino oi. A o le aso le nā, e maua mai ea e Yesu oi o lai te faatuatua ia te ia. Lai te faatuatua i lona toto. E iai le aso e sau ile atua fa mai ea, e wha masino. Lana finau le fine i e wha masino atu. O lo umai lawa ave a, o au sa tau ona o maua le malo o longa. Ai o lea lava o te mai, o la lawa, o mai malti a Apollo. This is not mine. O lo soifua malolo ina lau ave eselti Apollo. So ea, lea la e toi alu toi finau e au mailo malolonga pe te toi faatoto ina oe. Ai a saula Yesu e su e lo faatuatua i le vaenga na te maua lai te faatuatua. Amen. O ngā tasi lo tadi tonunga ma lo faatuatua. Amen. Fai mai e te alofa. Ai a su e mai Yesu a siasi mai le atua e wha masino lo alofa latu te Apollo fai. Le fai mai e le alofa. Vai alofa e le foai. Vai alofa e le whapea. A saula Yesu e a siasi mai fai mai. E sao. E le ngata na sa ona alofa le faatuatua. A la fu ina foai. Ana foai le mativa. Amen. There's a word of God, you know, it's in the scripture. Na uma no valia atunga. Le mea lo fai el ti Apollo, ma le mea lo fai Yesu. O lai fai le wha masinonga. I le aso, ma le aso. Ke le lopo o wha fianga la e lo ngoi lungo le lisi o le afo. Kongo le courtroom. Ke lopo o lai wha fia lo ngoi le kelo. A lai tu wa Yesu. Fo mai, a le wha tu e lisi vahenga lea. E oi, a le, no, la lave tau ma fai fo mai e a le isi mea mwhina vai sea oi. Po le ale kele o wanga sala, wa ilo ia lalulangi nei. E ale lua e kele lo ngiau mese se, give up lolo ianga. Asia, langa fo leva e kwa life o la lava ke anga sala, o Yesu na ile ai. Pe ke anga sala. E kau mafai e fo mai langa le se me mfenga ve se o e ma o me lona lofa. E tu ma wala lofo Yesu. E fi na wa Yesu, se yo o Kevin le langi. Fi na wa Yesu, se iwa ai mai ate o le langi. He fight your case. He know the will of the Father. He know what's in there. Amen. He is standing in the gap. Amen. O lo o tū i le vae fautua mo oe mo au i luma o le atua. Tātou whawhitai i le atua ono Yesu. Amen. Thank God for Jesus. O le a o whaia se tatalo le nei tae au.
Pe ono whai atu o le faatuatua. Whamere tala tusi pa ia o le pine whaamau. Faith is an evidence o le pine whaamau. O le pine whaamau le na. E te manu malo ai. Le tala no ai te whaitau tusi atoa na e peru. Whamere o le faatuatua na faato i lalo ai malo. O le faatuatua na mawhai. O le faatuatua. O le faatuatua. O le faatuatua. Why? Faith is so important. O le faatuatua la. Tātu whamere sa vali le ami o tonu i le faatuatua. We walk by faith. That's the evidence e malo ai o e malo iau. Tātu te leo to e sa vali le tūla fono. O le tātu te sa vali i le faatuatua e leo le tino mai o mea. E te leo wa ai a Yesu, te leo wa ai le toto Yesu, ai te faatuatua i a Yesu. Au ana i peo le faatuatua toma se ilonga e wa ai. Tātu tu faatuatua e uina tātu le wa ai. Ai tātu te a whaalongo ma taritonu. That is the battle re tau le teimile nei. O le alava se mea o yo lima. A whaile lau wheta talo le wha malolonga. Ta ofi lo faatuatua. E se ha, ina ia e maua le malolonga. A sau Yesu e se asi maina te maua se pine wha mau o e taritonu. Would he find an evidence you believe in healing? Awa ele faatuatua ai, ele tupu fo ele te oe. Ai ale prosperity. A whai o nai te ele o yeise tupe ia te oe. Wha whea la ona whaatamau a hinga ina oe. O e faatuatua ele upore atua. A saula Yesu su mai o e taritonu iai. A ele taritonu ai, don't worry. Don't expect anything. Awa fo ele te faatalitali se me mau atu. Pe a whai te ha. Pe a whai te le faatuatua. But when he find faith, wa mau ala le pine wha mau. E ma whai ona tu i tutonu o le i tutonu i lumo o le atua tama. E a vatulau geis. Amen. Lau te talo. Mo i lato uma lavo e mamai. Lau whea te talo le wha malolonga. Just believe in your heart. Have faith in the word of God. The Bible says for me, hona whaalava lava ua tātou malolo ai. Amen. For me fula ia, na te wha ato o toa ia te o tou, mea uma. Mea uma. Ai, to te mana na o ai. He will supply all of our needs, fully supply. Amen. Lau whea te talo mo le wha malolonga, i le nei tae au, ka talo atu mo tātou umalavo e mai le tino whaatuatua i le upo lea tua tamā. Te talo ia te oi mo lo whaatuatua. Father, thank you Jesus. Whaftai Yesu mo le tū i le vā o lo e te talo whaapuluvanga. Ina i o mātou malolo, mātou o lau whanau. Wa e whe talai o whaalavalava o mātou malolo ai. Wa umana e toto ngia le tau mo lo mātou malolonga. Mātou te talitonu ai. Ona na whaamalingi lo toto mo mātou angasala. We have faith in your blood. Wa umana whaatawina i mātou te whaatuatua, mātou te tau tino fo i le tae aore nei, mātou te talitonu i lau whaamalolonga, mātou te talitonu i lau tamau ainga, mātou te talitonu i lau whaamangalonga i le toto i Yesu, wa mātou whaato i lalo i le ti Apollo, ona o lo o tūlo mātou lo i asili, i lumo i mātou, o lo na toto, mātou te whaatuatua iai, ma le upo le mātou tau tinonga, mātou te olai, tama, le tae aore nei te tatalo i lau whaamalolonga, wa umana tutongi i le toto i Yesu, se i e whaamalo mai uma o talinga o mata ele o vai talinga ele o whaalongo le tino ele atoa mai le tumua i se yo o mati utiu vai. Father, so o se mai o lo whaapeona whaalongo mai le teimina i le suafo Yesu o te tatalo i lo whaamalolonga le mana lo wanganga pa ia se i e whaamalolo ai i la tau tama whaatoa ina i la tau ina i mawhaiono la tau i loa ma la tau manu malo a wa o le whaatuatua o le pine whaamau lea e malo ai i mātou tama e ala i le toto Yesu ma le upo le mātou tau tinonga. O oi Yesu o le mātou lo Yesili. Mātou te whaatuatua i lau ngā luenga o lo whai o le whautua mo i mātou. E manu malo. E te manu malo. Ona e te maua le whaatuatua ia i mātou. E te maua mai le whaatuatua. A e asi mai. E te maua mai le whaatuatua ia te i mātou. I le suafo Yesu o wole mavala autua. In the name of Jesus Christ we pray. Hallelujah. Amen and amen. Le tua, o ai seisi tamā te talo mo i la tau o e mana o mia lau foai. Tamā i tono tamā o ainga. Tamā o ani mea ua whaapeona whaalave lave le la tau fo launga. Renei taimi tamā o le lava whaasoa. Tamā, saunia e la ua fio se au whainga luenga a wina hatu. Tamā, se i e foai. Wha mea alofa ina i ate i la tau. Ma wha oloa ina i la tau tamā. E tusa ma le mana ongo o la tau roto tamā. Malo la tau whaatuatua i le suafo Yesu ke riso o le mavala aua tuai nei. Amen, amen. Vi ia le tua, o le vaenga nano, sasina o vaenga, te fia tanoa iai, o no tā ua whaatuatua. You see guys how important faith
That's why the Bible says without faith it is impossible to please God. Why? Ona o le faatuatua e paule na o le mea e mawhai ai e le atua ona lawe ai oi. Yeah. A ele faatuatua ia Yesu, ele mawhai la ele atua wa o i o le whaamasino tonu. Ele mawhai na tango whaamalo Yesu lana la ele faatuatua oi. Mea lana na o tangata ele faatuatua e oi se oli e alofa ia le atua. A ele mawhai ele atua na lawe ai. Why? Because there's no evidence. That's why faith is important. Ta ua i o le faatuatua. Amen. Now whatever I listen to o le faatuatua, o le kele i o le faatuatua. Lord. Pe no fai atu. Faatuatua e au no mga haruenga e mate. Amen. Fai mai e te alofa i le atua. Le ala i ele tala lei. Ale pe no fai atu. Fai mai e te foa i e tusa mane mea o na e te loto ai. Po se au wana i whaasiri lau foa i le mea o loto. O lea na toi tu atua le vaenga lea na ono utoi whaali a tunga mo i la tau fato a mafuta mai. A la utoi taina tunga le clip lea no taina le amatanga le offering. O le ute fia wha amalo sia de nei vai yaso. Ono o lo manao. Ina ia mawhai ona ave lau tupe po se me te lulu. E te lulu se ele leilau fatu. Because o lo foai o le tupe le te lulu ia toi tau ia tu o ele atua. Ia e foai la malo loto fia a ele fia foai. Don't worry. Amen. Vi ia le atua. O la fo ia se tupe o umana usau ni e au ia te foa. Ia uia i lau au na le atua. Ai o le misiona lea, a se tasio au na le atua mo i la tau ele i maua mo le tala lea. O le misiona lea se tasio au na le atua. O lo o faa pea o na faitutonu o inkia. O lea lai matu pingias now o sosoani e si uso lea. Whaatau tu spa ia. Whaatau mo meo o afuino o whangu vai. O mea umalava lau te avea tupe te foa ia. E tango si tama sen mai mea na whaatau ima lisiki. Mea umalava sen mai a te au ina ia, you know, it's our partnership. O te mana au fo ia te oi, aveo se mea te foa ia i foa i. O lai o e whaila ngā luenga, pia no foa i o Filipi a Paulo, wha pēnā fo i o e maha. Tā foa i fo i ele ngato tātou whātu tua i le tua. Ai, ngā luenga la. Why? Because ale eise ngā luenga, ele eise pine wha mau o le whātu tua. Yeah, it's in the scripture. Amen. But I'll play this to you. Pe a whai e te fia foa i, ye e loa le mea lai alu, ye lau tupe. Amen. Lau tue tā ta singa tuale mele, tue foi mai loa. Iona o faa, iu ina te wholo tātou plokalame, ile nei foi a oli. Elofi Yesu ya te oe. Elofi Yesu ya te oe. Elofi Yesu ya te oe ya so uma. Elofi Yesu ya te oe. Elofi Yesu ya te oe. Elofi Yesu ya te oe ya so uma. Tangata pa ia ole tupu ia faneneina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalo
Faatuatua, mai loa nganga, ilo na sua fapaia, sua fapaia. Ia, whaatalo whātu, malo lava ia le soifua ia te outou, ia nau outou mai moa mai le vaenga nā le misiona po le tupe. La le tupe whapeona mau e te fōwa iai, e fwisi nisio i lātou sa whapeona atu ina mai a lātou sfurua i e pena whaamanuia mai fo le ministry at Kevin Life Ministry. Lea fo i lau te, o ina le te, o mai fo i e se le ni fsosoani ngā ruenga lea, pena o whai atu, e leo se vaenga whaatau sa, ta vale po se si mea, it's for the kingdom of God. A whau whamanuia le tua i a te oilo loto i le upu nei aso. Man tua whai o tofu mai te tau le la whai tau i le ngalue, e wai te tau ngot ia. Ia, wana te ai fua. Te no whai atu le tong ia. No, o le te whai atu ia te o au tau fia ngalu, a whai tu te fia maua, to te oe, o lau sosoani ia te o tau le anganga, i Bible study ma tu langa i nei, au tau fia fōwai, e tu samare nei a vaenga tāua, to tō le whatu le lei, mo sia mo ia fui tangata, o se mea, my passion, o lo e fui sinau no ta inga na mātau ma whai ma te o in tia asi i lotu nei, ma na mātau ma whai ei, peitai, lima awhi alu i inkia koe sau, ia nga le alu ko sau mai mau nga kupe nga ave fanga stanga to sili so ia ma ua e ile taimi o ia pe lava fa so ai o le taimi nei o tupe le to fa putu ia fa passe se o koma fo fa le winga ai le ave kupe o me fula na a tonu o mai le na taimi ma te o ai e asi fo ni fu auto nga wenga man tupe to te fo ai a le taimi nei le lava ta to te fo ai a o lo passe se o ke pole ko konge o lo passe se ke alu e o melenge e le tongi o tupe a o le tupe le fiao ina po se offering to te whaia, o te, o te whia soani e si stasio so, ai ale ai, it's alright, whamanuia le tua ia te o tau sa moa, whamanuia foi pēr whai, whamanuia ina oi le upua le tua de nei tai au, o lau te talo, ia whapeona e tupu i le Faatuatua, a si mai Yesu ia te, oe, hei, whai le tala, e maua Yesu le Faatuatua ia te au, amen, he will find evidence, faith is an evidence, o le pine whaamau, e manu malo ai oe e te tonu fa masinonga fa manuia le tua ia te oe Samoa fa manuia ia te o umalava mo to ahinga ye le malolo ina o le tua le ngata i le nganga o le tino ma le mafau tai ia tu oe le tua i tatou ola mo to male so to so fu mo ne yola i le aso lua ia o le tatou Bible study e mo la tou ho ne misia tatou Bible study o te leo na i mea o ngalo tatou mau ia amen na tupu mer tatou Faatuatua lo o mangi keimi ko si ka fa ko si level I'm telling you ho o ngar keimi ko sui fa si ku ka ke oi ko si fo o lunga le sia e lo luanga i wale ngo o lo Faatuatua lunga ma ko ai e fa ku ma ko i mau ku o lo Faatuatua ia Yesu fa manuia le tua ia o to o malava honor swafo Yesu Kevin Ulwiva nei alofa tele mo oe tātou toi whelo ai mo te minei wha soifua ia. Elofa Yesu ia te oe, elofa Yesu ia te oe, elofa Yesu ia te oe ia so elofa Yesu ia te oe, elofa Yesu ia te oe, elofa Yesu ia te oe, ia so ia whaane tangata pa ia ole tupu ia faneneina abatu ia le
Sauatu lona lofa sili sili Swafapaia Ivia Letua Ai Loa Ngana Ia Lona Sua Fapaia Swafapaia. Oh.